Now anti asingeneke abalaleli abaningi la bekhale ngomongozini. Umongozini anti kusuke kuyini kusuke kukopha angithi through ikhala lakho. Alright, now ekhaleni la ngaphakathi anti kunemthambo eminingi, alright, yegazi, alright, and lemthambo iningi layo lila ngaphambili nje ekhaleni eduze. Okay, nekhala in fact nemthambo engathi imthambo eminingi engaphambili mase kuba khona eminye le ngemuva. So iningi abantu if kuukuthi bayopha ngekhala usuke opha kule network nje ujantshi nje omningi ola ngaphambili ekhaleni. That is why umuntu uthi uma opha ngekhala mase sodokotela sithi bamba ikhala nje lezi kuba ngathi ulibambe ngepex, okay, ngoba siyazi ukuthi imthambo kuyiyona ejwayele ukuthi yophe ile ngaphambili. But kenzeka kube inile ngemuva kakhulukazi kumuntu othola ukuthi uyopha kodwa ukopha kwakhe kuzokudlula 30 minutes akuyeke ukopha lokho kopha ke kusuke kunenkinga emthambo sengaphakathi kakhulu ke ekhaleni ongakwazi ukuthi wena ufikinyele khona sidinga ukuthi kube udokotela ke uzokusiza ke lapho anti. Alright, now imthambo ke le yakho yegazi anti into eyenza ukuthi isheshe yophe ingoba one ingaphakathi lakho likhala isikhumba lesi silapho sithin kakhulu anti sithin okusho ukuthi imthambo iseduze imthambo yakho ngoba again kumele imthambo ibe seduze kuze ngesikhathi uphefumula iubambe lo moya ufudumeze yenze zonke lento ezidinga ukuthi ziyenze. Manje inkinga ibe sekuthenini ukuthi ngesikhathi udonsa umoya. Alright, yiko abantu abaningi baba nomongozeni ngesikhathi kuyiwinter ngoba ngewinter umoya womile. Alright, manje ikhala lakho liyadinga ukuthi libe nokumanzi yiko uhlala unamafinyelanyana nje ngoba umzimba wakho ufuna ukuthi ngesikhathi udonsa lo moya lona lesikhumba lesi singaphakathi ekhaleni lakho singacrack singoma ngoba the minute isikhumba sekhala soma ilapho soqala khona ke suyopha ke wena kanti awophiswa ukufa. Sophiswa yini? Sophiswa ukuthi isikhumba sakho okumele ngabe siyakuvikela sesidabukile sa expose lemthambo yegazi lapho ngaphansi mase suyaqala ke wena suyopha. Okay, now anti ucracker wekhala enye into ebanga ukuthi wophe ukuthi wena uyalithinta ikhala ngaphakathi uthinta imthambo ngoba wathinta nje ngezandla zakho ezrough, okay, ongazi exfoliateile noma nozipho noma nozipho lakho vele lapha mase liso sikhumba engikhuluma ngaso ukuthi isikhumba kuyisona kumele ngabe sivikelile sivele sidabuko ngekusheshsha. Alright, mase ke usuyalima